بديع السماوات والأرض ataupun بديع السماوات والأرض Samawati wal ardh. Dek, kasih lamban sikit. Badi'us samawati wal ardh. Badi'us samawati wal ardh. ولو أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. Syai'in matin. Cara bacanya dua wajah. Boleh tawassut, boleh tul, tidak boleh dua harakat. Nah. Lanjut dua harakat. Ber atau tul, 6 harakat. Kalau tak sanggup 6, ambil ya 4. Badi'us samawati wal ardh. Jaga dulu, jaga dulu. Badi'us samawati wal ardi anna yakunu lahu waladun wa lam takun lahu sahibah. كل شيء وهو بكل شيء عليم. وخلق كل شيء وهو بكل شيء Ya sebenarnya ulangi sikit, turunkan. Yeden. Zalikum
Dzalikumullahu rabbukum la ilaha illa huwa khaliqu. La Dzalikumullahu rabbukum la ilaha illa hu. Dzalikumullahu rabbukum ilaha illa hu. Hu jadi mad ya maksudi. La teruskan la. Dzalikumullahu rabbukum la ilaha illa hu. kulli syai'in fa'buduhu wa huwa 'ala kulli syai'in wakil. Dia yang pencipta segala sesuatu. Kalau khalaqa kulla syai', dia telah menciptakan segala sesuatu. Lain kalimat. Kira lain khalaqa. Jadi baca lagi khaliqu kulli syai'in fa'buduhu wa huwa 'ala kulli syai'in wakil. Sekarang bebas ya. Terus. Coba. Sempat juga. Khaliqu kulli syai'in fa'buduhu wa huwa 'ala kulli syai'in wakil. Khaliqu kulli syai'in fa'buduhu wa huwa 'ala kulli syai'in wakil. Jadi syai'in sawa itu matlin. Waras macam matlin dua wajah bukan tiga ya. 4 rakaat atau 6. Ayo, terus lanjut. Kalau